kaunti-ini ya Mombatha ni kwa Muhuraniri wa giturwa kia ungabana na tigiti wa ODM kaunti-ini no Abdulswalmad Nassir abekete mihango ya gutariria kuri muingi. We were prepared from the last elections on 8th. Wali postpone, tunawaambia ya kwa tarehe 23 tuko tayari tena. We hope that they don't postpone it again. Githurano kia ungabana Mombatha na Kakamega kirari gitafanio muthi wa kere kiumia giukite thutha wa gutirio kuumana na mutukano wa maratathi ma wuikia wa kura. Tunaambia hakuna shida, mutaweza kuairisha lakini hamwezi kuzuia. Muthenya wa ira kuhitukira ndumiriri kuri nyumba cia mohoro, kamiti ya IEBC niraniriire gutirio gwa ithurano icio ringi, makiuga mabitha kamiti no ni makoretwo makiugayohio na ingi ona kurutirwo mukana wa kugerwo ngero. Katiba ya Kenya, serikali zilioko ni 47 na serikali kuu moja. Hapa Mombasa asilimia takriban 90 ya viongozi wote waliochaguliwa ni wa Azimio. Abdulswalmad Nassir augite ari no shabania kahotana githurano-ini giki wona IEBC yambika mihango ya gutabania githurano giki. Ona kuri uguo Nassir no rotete IEBC akiuga hari muthako makoretwo magithaka kumoro kiambiriria. And we know that this was a ploy. It was not a coincidence. The whole idea was to try and cut the voter turnout in Azimio strongholds. Girifotera Kameme TV retora kwa neno gari wa Kamau.